Mukamataka balishu lubwaka kananjira a pardon a partir ya lelo lutika po so kutali même atana funiteri baza kutinda ba message stop malaria provocateur lishu obera tifoyi lishu mutupasi lishu libumupasi lishu banda lelo lishu na barabara abu pia everybody kwenda mama Hi, bana Kin, bana Londres, bana diaspora, bana monde entier. C'est moi Nathalie Makoma. Mon Dieu, dans un enseignement comme Sabino, Ngai le lope na recevoir box na ya CPLA TV. Mais eux pour en fait na recevoir en gros, pour na remarquer qu'il na Vodacom best of the best. Ba fan ba no komelanga, moi na tuni ozap, on a à Londres, mais au talango nini. Mais sur CPLA TV, hi, au moins ba binga coûte grâce à CPLA TV. En tout cas, c'est incroyable. Je vous dis, bien boza kuna oza ngote bozwango parce que kuna bozo ba update ya musicien bozo ba update ya single nanga ozo ya papa ji I can wait to see a smiling face and hold your little hands papa ji CPLA TV CPLA. Okay, watch CPLA TV or get it because I have it. Bye. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. CPLA TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV S1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. CPLA TV est seulement à 80 livres et 10 livres d'abonnement. CPLA TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de CPLA TV. CPLA TV créé pour les Congolais, par les Congolais. Donc vous voyez la carte de point de Bukanichi qui était iloko bizarre. Quelle saleté bon. Pas pour la makaria, c'est makaria te pour nous. Alors il y a un gars tata moi il a foutu la garantie ça te dans sa bouille donc il n'a pas ouvert makaria ce qui makaria il kangi ngai. Yo, comment t'as dit loko kocha. Papa soupe au final des ans c'est si à ce qui gagne kama tu vas dikata via moi na busokia on a quatre non on a bon side basi barafe boye simbi oju oti c'est là Oti, c'est là. Oti, ah. Regarde Nani. Voilà. C'est pas. Padang vanja bien, donc namuna tamwana kubali kwa kutakwata watu. Ilongte. So kufanya ni fwengi buki kile so. So ina puta kaka disho ya bumoni makamna usada. Yebi bring it there. Nous yebi bring it there. Beta nani? So qui joue en yebi sa ilungu le logo. Alungu lango.
Poussana. Ok. J'ai bon fou là. Fou là. Je dois te lever. Fou là. Jean Banyama. Oh, Nanobi, hein? Nani, c'est là. C'est là où on est, Mawan. Il sait que vous êtes. Nan, Guy. Hey. Yo, vous avez bien. Simba. Tata. Simba. Tata. Où est-il? Ngabanya. Simba boy. Moni neti. Kusimba kaboite, uza salite. Moi, mbongo, Uza salite. Elekio na chef. Na lobi boya. Soko soko mona boye. Bino nde batu leta sa kuluka neti yo. Nani? Yo impoli. Wa uza benga impoli. Tata na yo be mama ne. Outi na lupango na yo, oyo kubaka lishu awa. Est-ce que uza kumona te ba basa kubela bela. Nyonso za kuluka za lishu. Zela. Na sana mwana ndeko na ngai. Lota wana sa kumona. Lota za grave malade mais kutala bozo ko provoquer ba biloko. Papa conseil na za ndeko na yo. Margot ja petit na ngai mais ngana za ndeko na yo, mobile pe lokola yo. Tala. Kibana ba mama. Yoka nan. Ubandi kuluba ngane lubite. Yoki. Ubandi kuluba ngane lubite. Naza salite. Yoka. Naza salite na njoto mais nani même ta mémoire na yo isa salite. Joba. Uza yebisanga batu baza kubela. Soki baza kubela, balungu la bela, batia bangu rosita. Oza mutu. Naza kopesa conseil. Ne touchez pas mes ouins. Oza mutu koloni. Hein? Joba. Yo mutamayeli chali ko na poche. Kawa chali ko na poche papa. Tika kwa Simba bon. Simba. Oza pe mutu mona lendo kamato pe na portero pe bakangi yo. Mais ukuku porter plainte kana longoli porte na te fenêtre. Natali relation. Oza ndiko na ngai conseil na kopesa yo boy. Nini? Banda lelo. Omoni makama balishu wo. L'État a tiba conteneur partout. Soki omoni oza lishu na yo na ndako. Kangisa soit de tumba ukunda ubi oji okebwaka kuna pe bachaka lishu. Oza aveni bat baleka ebele. Yango za provoquer ba malaria, omoni ba fourniter wana ba ni ba téléphone za kutina ba message wana ba ni ba malaria. Ngabe zena nani? Ah, uza pe na unité na société, uza unité. Donc ndengo za pe na wana lishu na yo lina kangisa. Zila, mon frère, au PC pe na kide moko ya bien, na sepe na kide oyo. Pour nga zaki na pango kuna bana wana bazani salité. Jango mona kama ti salité oyo na ya kubwaka. Tellement na koti salité awa, jango vile kitena ya kubwaka. Normalement oyo eza matanga za kiao. Eza kulongo kalate puisque na za kujwa ba disposition na sola na bourgmestre palais chef de quartier. Hein? Bourkinani. Chef de quartier a lungu na mais dans cette fois-ci eza mbala suka papa. Eza mbala suka tu yoka li conseil aujourd'hui. Na mona mboa, ma frère kombo, ma kakanka. Kango. Merci. Mon frère, na sepeli pe ma mingi na conseil na yo. Ça va? Na sepeli mingi na conseil na yo. Pe na tutika message. Batu oyo nyonso tu. Mukama taka balishu. Lubwaka kana njira a pardon à partir ya lelo lutika. Lutika. Po so kutali même ata na funiteri baza kutinda ba message. Ba message. Stop malaria. Provocateur lishu. Obera tifoyi lishu. Mutupasi lishu. Libumu pasi lishu. Banda lelo lishu na balabala abu pia. Tusiri. Balobi, mais à part ça, et ça, na cadre ya Angola limpa. Angola na biso fete za la limpa. Angola limpa. Luanda pe limpa. Papa, ngala ulipa biso mingi Angola limpa. Luanda limpa. Biso na surtout limpa. Biso na na te kubwaka ya ngona na nini. Ngaba na za kulonga opla malaria. Dumula. Malaria, Gera. Malaria mama na yo kende joba. Para junto comigo, compadre, nossa Angola junto levantar. Angola, vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração. Everybody, aguenta!
Ok, bom dia Angola, bom dia a todos os telespectadores, bom dia meus amigos. Estamos aqui mais uma vez em Angola Limpa para vos dizer que o governo não consegue fazer tudo sozinho e nós também como povo devemos ajudar o governo. Hoje chegamos mais uma vez a apoiar mais o governo através da Angola Limpa. Nem só Angola Limpa não, também Luanda Limpa, porque queremos uma Angola melhor. Acerca de malária, falamos sobre malária e limpeza. Meus senhores e minhas senhoras, param de deitar lixo na rua. Não fazem isso. Não deitam lixo na rua. Não deitam água de esgoto de dia. Faz mal. Isso é que está a trazer malária para todas as pessoas. Já perdemos muitos. E nós não queremos mais perder ninguém. E só queremos aumentar mais a população dentro de Angola. Mais outras cabeças, mais outros engenheiros. Daqui fala o vosso amigo, o vosso filho, o vosso querido Bauau. Muito obrigado por Ministério da Saúde. Muito obrigado por Kazenga, Palanca, Mabori, para todos que nos conhecem e para todos que não nos conhecem. Esse é para vocês. One love. Nega kezalaka bom dia Angola, bom dia Luanda, de Cabinda kunene bino tout bom dia. Balobi ministère de la santé, ministère ya environnement. Oyo bana na bino na compte kaka ya Angola Limpa yango moto sako sala ba biloko wanyo wana. Parce que tu remarquer que Angolais ça okene mo net mais oyo bana na bino ba yena ba idée mo ya malonga. Aja makabu ya black te sama malonga. Tu le bibo ministère tala bana otala mo sala basali. Ya ba lishu ba malaria. Ce que tu n'as pas réseau comme peut un message. Biso peut te passer message. Nous kaka message. Moi peut OK peut message. WhatsApp peut message. Mais Angola Limpa lelo et telemi et je artiste à changer sur la biso ba oyo. Tu yé et ça groupe té mais yé pour na repère ça concerne Angola mobimba. Buta leloko, to ça na posa ya lisungi pe na bino lisusu. Ba place mutunet ba place na bino na kuna malonga wana. Na ba bureau na bino wana nyoto wana to ko ya pe to salmo iloko wana. Na compte kaka ya ministère de santé na ministère de l'environnement. Tout le monde Angola est à la propre, Luanda même est à la propre. Mais de le biboy, nyonso et utakapanzambi. Angola est un hymne national. Nga yimne ba yemba ngote mais ça yemba on peut ça fait moi plaisir na ministre de l'environnement na ministre de la santé. Allez, bisous gris. Oguria muzada mana mana paz. Muzada mana no come fuge. Mama vai na praça pra comprar samba-pito da criança. Manaí, a cozinha fuge. Pero porém popular. Agora já nem mais. O chão fuge na feijão. Olha já internacional ya Angola bicho babi. Bumuntu kaka imagine ndenge ke wana mais tu le vis na cadre ya makamon ndenge zalaka tukutina basha palanka ba province partout bengela partout même na wish mbazo kama beleza rouge kuna nanto yete mais tu jaguya bana wiji bana Luanda bana partout Kabinda o mchumboka nezalaka ni o place ba Kabinda wana surtout na forêt équatoriale tukuya wana na Angola Limpa ingénieur bravo biso tout tukuya wana maison mobimba bana poto image na bino yango Yves Mavambo yayo yango oyebi kanisa balumuna yo omona ke loko everybody kwata